Mau lihat dapur untuk jamaah haji Indonesia. Oh, di sini dapurnya. Assalamualaikum. Kapasitasnya berapa banyak ini? Kapasitas untuk 9.000 jamaah. 9.000 jamaah. Juru masak dari kita yang bantu ada 30 orang. 30 orang ya? 30 orang. Memang sehari-harinya dia melayani jamaah umroh. Di Madinah ini ada 24 dapur. 24 seperti ini? Seperti ini. 24 dapur seperti ini? 24 dapur seperti ini? 24 dapur ya? Iya, iya. 24 dapur, Makkah ada 51, semuanya 75. Oh, ini gudang berasnya ya? Ada Yang dari Indonesia kan kemarin? Indonesia kah? Thailand. Oh, di Thailand. Pin Indonesia, Pen. Mau jadi? Ada Indonesia? Thailand. Nama Indonesia, Pen. Indonesia. Sebelum. Indonesia bukan udah diekspor kemarin? Yang dari Indonesia, Jack, jangan-jangan masih di laut ini. Oh iya. Iya. Yang kemarin Beras ya? Ini wala Filipin. Ini berasnya. Berasnya? Gimana? Katanya stok beras untuk umroh, Pak. Oh, untuk umroh bukan haji. ada umrah ya? Oh, umroh beda. Ya. Malis. حق لسه ما يجي Oh, jadi itu ya, ini untuk umroh ya? Iya, Pak. Menurut info dari Storage-nya nih ya, cold storage. Ini cold storage-nya, daging nih. Salaja. Ini sayur-sayuran. Sayur-sayuran. ini كل untuk يوم يجيب أنا من سوبر خضار. ya untuk kebutuhan harian, Pak. Jadi setiap hari ada pergantian, ada perubahan. Semuanya ini. كل Oh, iya. Semuanya, Pak. أنا في اليوم هنا أخرج أكثر من 6 إلى 5 من 4,000 إلى 7,000 وجبة يوميا عمرة. Sehari bisa 4.000 sampai kam? 4 إلى 6 7. 4.000, 6.000, 7.000 per hari. كل يوم يتجدد. Setiap hari ada pembaruan. Ada perubahan. باستمرار. Continuous. Lazim. أيوه. Ini kemana? Coba jelaskan. Nah, ini apa? Ini ruangan apa nih? Jelasin. Ada ini kok ada هذا مستودع الجاف. gudang, Pak. Hah? Gudang? Gudang untuk bahan baku. Bahan baku. هذا Kapasitasnya? مستودع جاف. كم طاقة اليوم؟ يعني مثلا للوجبة كم؟ لا ما في. طاقة يعني وجبة تستوعب اليوم. آلاف. آلاف؟ berapa? لأن هنا بس مواد جافة فقط. هناك Ini untuk Umrah fakat, umroh aja kan? Umroh aja. Pak, bukan. Tapi kalau haji udah mulai kapan nanti berarti? Masuk masuk tanggal seminggu ya. هذا ممكن احنا في 15,000 20,000. 15.000 untuk 15.000. هذا مستودع حق جاف بس يعني. وبرضه يوميا يجي Oh, setiap hari nanti يوميا كل يوم datang. Antar tak masri. مصري. Masri. هذا المشرف. Mishri, Ana Zazi. Ana fi Zazi. الجامع الزقازيق. Naam. ازيك يا مو؟ الحمد لله خير؟ الحمد لله خير ما شاء الله. بالمس ولو كان شوية حلوة ما شاء الله. تعال Ini untuk daging, Pak. Daging. Oh, daging nih. Kapasitasnya. Oh, ini dingin ya? Iya. Apa? Pembekuan. Ini untuk umroh jauh. ده للحج ولا للعمرة؟ هذا الكل أنا استورد اللحم الصالح ما Istirat minien. البرازيل. Oh, jadi impornya dari Brazil katanya. Dari Brazil. هذا بس اللحم. Daging apa? Kerbau apa sapi? لحم مجادن برازيل. ولا بقر. sapi, Pak. Sapi ya. Kullu Brazil. لحم مجادن بس. Ada min Brazil kullu. دجاج وطني. دجاج من هنا. دجاج وطني. Untuk ayam dari sini, Pak. Ayam dari sini. Tapi daging sapi dari Brazil. Farah min hina. ايوه وطني. Indonesia, Mas. سمك. Ikan. Ada gay minien Indonesia, Pak. Dari Indonesia. Oh, ikannya. Kalau ikan dari Indonesia.
Apa nih? Ini rempah-rempahnya ya? Hah? Rempah? Kunyit? Oh, lada. Bumbu kari, ini lada, ini kunyit. Bumbu opor mana bumbu opor? Fadal. يا أخي Jadi enak kalau في حاجة أتكلم معكم قليلا. نعم لا ما تفضل يا ريس، تفضل يا ريس، خليه أنا أتكلم شوية. الاندونيسيين نوها معروفة معروف. الحمد لله. هنا الفنادق يجون المعتمرين من اندونيسيا يطلبون نهى. Saya mau nanya sama mereka, ini dapur ini baru direnovasi lagi kembali untuk persiapan haji atau bagaimana? هذا المبنى للصيانة هذا لاستعداد الموسم القادم ولا هذا صيانة ايش؟ صيانة بس الصيانة الصيانة الخارجية دي تبع الحكومة البلدية هي اللي عاملة الصيانات Ini Pak dari إجباري. ketentuan pemerintah Pak ada keharusan untuk merenovasi dari ketentuan. كويس يعني كويس. Oh ya. Tadi beliau juga menyampaikan إنما الصيانة الداخلية استمرار. untuk Nuha ini, jadi insya Allah tidak ada kekhawatiran karena ini bukan yang pertama, jadi sudah berpengalaman dengan jamaah haji Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita mengharap seperti itu, tidak ada masalah ke depannya ya. Karena masalah makanan ini kan sensitif sekali. Ya, selera juga kan. مع النائب يبلغ لكم نرجو منكم الحكمة الطيبة عشان بخصوص الوداع هذا شيء خطير يعني في مشكلة بعد